Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Don Kupar Sumer MDC Barim ka Umsning Constituency ulayo ban rungno siya kaseng National People's Party mentakasngi ka Henreo tarik ubanay kelal lengkot arajar RPR banlay ajing kersyan ya uba Jason Maulong UMLA badang syuhyar syuki na kabenta banya kunno nakaseng NPP na Umsning Constituency hagani ka election MLA ka ban salong Shen ha ubanay rempang menta usnem kani ka jingray uba Don Kupar banlay kersyan ya uba Jason kadai hadin baka UDP hapo kejingelam jong ba met ba lingdo kila pendo tiket hadin ba ulat tray ha kini ki sansnem dan ka ba ai tiket no ya uba sunshine makri kumta ban pentikna ya kani ka NPP kala pedang buram ya uba Don Kupar minta kasngi ha umsning ha kejingedon lang uba WR Karluki president ka NPP Meghalaya uba Preston Tensong ubadairu vice president ka NPP uba snyab halang dhar MLA bat kiwei di ginongkit kam bat palat hajar ngut kipat ba kibalawan ban sakhilang uba Don Kupar Sumer ulami na yeng kemi na Sumer harengkat kajing senran lang kinong kersan daki kali bat ki thok thok ban poi hadu umsning Kuliah sibun badan yang ihak ni gisngi dan bapi siap penduk tiket dim tip syai village syai village syai parti dim tahu kau mereka nupi election kelajan syai pin yakun biang ne pin yeno pin kersan ne kuliah sibun section mahabari bakani nari dengar ho ngara ya ngai tu pi ngala prestom madu aja antara sipov na itam ari hadi tu kem gon lo kadau ke gon chikin sai alen ko parti ru sim kan sai long bai basui le na din na kem dia tip lang kan lo kam jo ha adin bangala pila I ngala resign ke kam na UDP lo jilong khot bisana working president jo Umsning circle ban kat kini dat kiri si ajar kini kersan kini nga spangol kini kita mengai eno UDP haga santri ko ngomong ba dia minta menen kalau dapat arm night but hadin bengila yeshong ke committee core committee doi na yeshong na kapor ngila thirba ga batam la ngami na pa UDP seipat ngile ngi so bang ngimi na ka ba ka parti ka bang ngin habyo ka jaka ka ba ngi so ba kan don ka lawi ya kipai ba ka jini po singkonsi ba ka jalah ba ko ya dia panggil kedua yo chief minister kedua deputy chief minister ba student song ini kedua minister Mas Jawa kirong welcome kirong ploy ban sawi ke jike bagi petut ni ut lagi ai beri kalau kiberap tengi ba ban ni pe ke jilong jiman ke politik sampai ke dia ngami isu ba kongres kali ke parti ke ba lain ba au sama dekat perang ini ke job adu arpu ingut kian beli tengi ba kongres ke lapanya ada jin ba kongres ke teli kalau kongres olah igwi parti ban banong ban mo kalau ban kam yo bon sit ka kongres hari ni iba hari ni bala pai kongres ni khmil ti ba UDP kan sim ka Jakarta ba mo thli kongres hari ni iba ka UDP ka duna leadership undong lam bom sempang yang tang iba kami don lowe shu te hadien ka tang na syong ndi bangarai maroi ni baro hi naglem jungi ngi hun hi bani penisno no bat ke National People's Party hapo jilam jo konot ki sangma kum chief minister pastun song kum DPCM di ngilarai bat mentas ni gade gasni bagi yang borom yang bagi nong kesan ki jonga bagi nong kikam syaka NPP da presiden baramba maksudnya sa konot sama bat pastun bagi kiwi bagi presiden Dr. Khaluki kemut mentas ngi pendrung syaka NPP ha umsning kersan sendan yu ba Jason molong oh kumba sin panggil lalik esok ai NPP kai bakal NPP gabu kandid dari Pak Jason ada di mana-mana ingin hab ya ji berkesan dulu official candidate juga NPP da Muslim kana hajar ngut kino kersan jeng kin mi lang bang kersan pendrung syaka NPP kai pinpai election MLA nga yo banyo justing ni bunai ka raja po kana jo mentah harin Muslim ke politik ke pedi dalam melek hi dem ong mla ban dalam bro yo praja henry lali kersan ngam thai mas dunai ka mas teng ilaman ilam sekai NPP pitem sal hajar buat ni mukal dikenal NPP mentakan yo jeng job apa Muslim dalam ngai ga don jekermen ma dia bangilaya pensok lang bangila yang UDP saka NPP
Saya kadang jika men mah ya kan ni kita minta job. Man ngai tu kan BP kan job bonsit kalau aman sensal meroi tu. Kat kum ka jilong jiman ni bagi setting meli nak kiwi parti ki lai peneso. Janman gas ni ngai bah. Kani kadang ai mesti bisu. Mo bagi bang ilot kam sok ka jala ni ban don no tanggo ke parti ban sensar ni absolute majority. Ka don ai ka thong jong phi wa phin sukrachan ne ai ka jengmut jong phi wa phin NPP. Ya mentahi ni berkat bani rung suang man plan man tristom man job. Ni community ra tristom ke parti kan sokal. Kasong pa parti kan ka start jong ka. Ni ka ba kin ai ka rule yang ni parti bawan besok sa parti. Pisnga kum no pisnga ang kajing sanot ya kaseng ba phila pan klan ga UDP. Hain phila mi na kaseng balang ki isyung i phirung sa UDP. Namta phisa penduk tiket. Ka ai ka jing sanot na pumno ka ya parti la jong eh. Di ngade ubri wadan la principal ka norim. Tu pi ngide na kayem jong kasem lagi ba iki molong. Ai nai. Di nang i yala mengi sya ka SSPDP housing ngerit ngira lama. Nang tu hadin sing la merge no ilong no lam jo UDP lara lama bom. Nadu parit hingiladon kata norim kata mensim regionalism mo. Tinggal lagi dan tak mensim parti dulu. Ti la art pusan sinem tam ka UDP gradon. Ngarong lalu kata ini dei. Oi. Ai election la suppose nem kan. Kata ka parti ke bangai ni la contribute metam ya tristom pi bangala isya ka parti ka le ben hinu do arja khala kam sim lai tiket ngai le ko independent ya ayu kan ni banap no show konstitusi kawan baar po ke jingit dan abang job MDC ru poi biang UDP ki kan kro ngambun bulut maka digal lupa ka jingit abang ka jingit kan juno nadon than kata ka ayu dan hadin bangla job MDC maham dus council kamdon ka dan shudu anti defection law ngila ban jom lawe ke parti cuai bila i dus council bol game bisi lachin sausan parti output ada nga stick bait bagi UDP ngadon bagi UDP nara ka UDP ka nara ka sarkar ngi dan lang nara UDP ron le persyar ngi dan lang oh jitu no ibu pun nanti por sarkar kongres Dr. Mukul kita wa syuki terwa nanok sudah mo jinglut disep ada pan ibu ya parti kamat jai benriu jai beri bagi parti kamat nimsyam langop kata kicin ditunjuk ngilong loyal ke parti ngalong ubri betresitom ha district natoi mam UDP hang ni pok musling ngal penklan hari boy kumju working president ngalile man penyuk kandidat pok jirang ngala persyang na umroi ngaleng ngala persyang na nong pok ngalikin kendu lek-lek ngalong aktif bah ke parti organization hari ngam tip pakai UDP ya ubri boki besar ki ma mdon jaga kan bahu presiden yang district bo syutia aye bo shulong presiden tang sistem shock election ki kam snap ki ke jing ajimut dengi baka UDP hi pinai po state lu ubanang bersempang ubastat ulong noilam jai meriu belapau dari state leader statesman ubastat ni mendon jaga yu po parti dengi baka UDP kan puai ki bre ki basmat basting ki patriotism ki belong loyal kwa bi ki bre ki ba ki belong kan boong maki ki noilam yes no ngam kedoi ke parti ke sneo ngamong ke parti mensuah ke jilam jong ba iki molong kala sawa bar ko iri ari kasi ni job bondo juga por layo menyalami ke sarkar hadi mi ban syu ba iki molong lawan Dr. Don taru ni yo molong chief minister Dr. Don po hadi mi syu Dr. Don iwan ba ben ba mentah ni ke parti kadang hiar iki community banginang job kembun ni kadang hiar Peri namar ni don ngelam presiden kong ring statesman ba iki molong lead iki molong Dr. Don pas PhD ika perin lawan how ni benta presiden kajing sempang gaduna pala aga kam syakri pakma i gade kata kajing trot jong kata parti ni sang ilaker ka parti bal ada ka UDP kamla ban khikli hakani ka por kamen to syu nginang kan por kana UDP ai kan ma bindo ai kan maki rong ba ka parti mali orang ngimla ban khikli ban capitalize kum gejolongan ni ka political situation hapo Meghalaya kongres ka ka parti ka bakhlan ka bla basensyal life system ka jalla kamdan emili syu tangi bai adi kam ri ada ngi iba UDP kana mla ban capitalize ya kan ni ka supply takram kam ko ban por syu ba ni ka parti lom ngan join lo bat ka national party bat
ni la jok bun di emeli non sarkar ni la shi bun man perso gi jinge Mentah pila mi nak UDP. Kai ki jing ijing pitra ke UDP kadang ki klik rah aja apply no la long kumne ki be no ye ki belat sistem tra UDP. Ika jingle jong parti UDP dong yalam tamu tak bahai ke parti berokoi ni ngami bagai UDP kandon jikermen hakani ka apply ni nang hiar Atu singi kami kubur ba pintaw ta ka UDP original. Bar ba bindo ro apun pau te katu kate kan kanong no kadang imne kalakut na. oh nilai don meeting no nilai keren ni asma ngal aja start ni nama dari senior working president bla bah ka politics dulu ban form yang pat mai hoi la perso yang kadai perso ni so ya ni dei time factor mo kapor kam sa shu si lagi don por system di ngelala ban perkhat kita kapor kam don por shu Kai ki issue ka ba pipiru cha NPP ba kai ki NPP kan le ta ja ndeu PPD no ilam sambalang ba. Pi sabang keren kita baru an kan shonika umsing konsilungi maka riboy sini ngai umsing jungi keladon kami ka umsing civil solution maka ni ka umsing senari blok lagi kabarim buat lai sekali bahagi pai ba aku apa ka sokar pen upgrade no naka senari blok saka umsing civil solution ngai ngapai kali ngakot ka khya kani ka si umsing kamla ban aji sekali bahagi pai ba babun namar mbe to no umsting wan sim dawai ginong mahauti ginong keleng-keleng ni gomboy kadi ka hostel ka ba ulong pring e baro nakwa ba katong ulong ba no upgrade no ya ka si umsting sa ka civil hostel mangini civil hostel mat doktor kimbon no si sekali ye ginong pang ibaduk along jigap sibul mangi i wa menen ba isang balang ka tunin ka parsha ye jing ba jing le jong sarkar India kabala thit ka jaka hang tipo dem kulai kanai kilo mba aspa ekar tam ka thong hi kalong ban set up ya ka Central Agriculture University akani university ngang adon nga khamtip bahai kani ngalong dalam isu ko ya kani ka Meghalaya Central Agriculture University kin ban affiliate lang hang ni kani ka Arunachal Pradesh bat ka Nagaland ni affiliate lang Meghalaya hari ka bosong si kalong bahas ka community ban yo university yo ada college of agriculture kawai ngak kwa ban kuasa sarkar la sarkar kadon ka thong ban bu Shillong Medical College dulu Islam sarkar mukul hang tei po TB hospital hari hadian banang ya ka por ki golong congested ka jaga kambiang ka site kambiang tinggi ibakan i ka university ka pangiri ban yo university ni po kadem pulai karena aspa ekar jaka lara ka sarkar India ka penduk university ngong kini no sarkar kan hok tit ka ka sarkar Meghalaya ka university mo bantau university ki thaman college ngong kadon aspa ekar tam I know college ni tipi college long college kadon area ka selesis college dia subo arpo sanfo ekar I know she's passing for ekar dia ka Shillong Medical College ora no ni por boy ni kan di jimentoy ni kata ka sarkar ka libelle namagi chulara ka sarkar ka jam ngin up community bagi university kalong kami mangi feel kani kamdi ka sarkar mamta ba feel bagi university kadi ka sarkar anu chua nga looks na other spo mga ngado ka jingede Jan Mahabat ka ICR di director bagi officer tu di patai kan tingi ibta kan ngidon kam kata ngid kam lu ka polisi ka ba pi pintip ba pori boy jongi po umsning konsi jongi bon kinong ra ka source of income jongi ka dei ka agriculture ke hanu kendong jungi ngidon ka jaka ka bahe ngirus pa ka jung ka ada ngiduk ka jing dan pisah tengke haba ki bedu ki nongrep ki register panlun na bang ka bang ko ki register na police office pisu tu iban register police office kan poi di ki po haja tala siakar poi suppose po tinggal ngapa ba tinggal ba ka sarkar ada ka por ka ba ora no ka special consideration ban ka trais no residential land, commercial land, agricultural land. Even I know, even consider ban register ya jika nong rep ya ka kumpo agricultural land, but i khajana i revenue ban si long minimal amount si hajar tangka sa pa tangka ki ba la temut kinong rep ni sarkar ka man batha ka bang bagin ai ram mi kinong rep aga suk ka batan
Lagi nong rap jungi kondong kin ruspa kin kiu. Pikan jing hiar kayo kot no kondong golong ba. Ibung nong rap ki he ka jaka kim don pisa ban pan he ka lepren. Dia kan iba ni don kam ban pembaga jai beri ka doang. Jai beri doang iku abakan di sokal wan kan push biang ke ka inner line permit LP ban penolong semuan ban pan so yang sokal jindawa jong kiseng malam. Maka jai beri.